nk'uko mubibona muri Goma haramukiye imyigaragambyo ndetse abaturage ibihumbi n'ibihumbi byagiye bituruka impande n'impande byahuriye hamwe maze bikora imyigaragambyo. Ni imyigaragambyo yateguwe na societe civile yahariya muri Goma ndetse no muri biriya bice M23 yagiye ifata muri rusange. Wakwibaza uti ni ukubera iki abaturage baramutse bigaragambya? Impamvu nta yindi, nuko bari kuvuga ko badashaka ko M23 yava muri Uvira. Ni ukuvuga ngo bakurikije umutekano bafite, bakurikije ibyo bamaze kubona no kugeraho, batakibwa, batakibona amashanyarazi, batagihura n'ibisambo ngo bibambure, yaba mu ijoro yaba ku manywa bagenda cyangwa se bibereye mu ngo zabo. Ibyo byose rero bakavuga ko bikwiye ko no muri Uvira bigomba kumera gutyo. Muri Uvira M23 igumeyo hatitawe ku gitutu cy'amahanga, ndetse by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikiri igitutu ku mahanga, igitutu kuri M23 kugira ngo isohoke muri Uvira. Ibi byose rero birimo biravugwa ndetse ibyapa bigiye bitandukanye byanditswe ndetse bigenda bimanikwa kugira ngo barebe ko hari icyakorwa kugira ngo M23 itaza gusohoka muri Uvira. Ni imyigaragambyo ubona ko yafashe indi ntera ndetse abaturage bari kuvuga ko atari imyigaragambyo batumwe n'umuyobozi uwo ari we wese muri M23, ahubwo ari imyigaragambyo babona ko yari ikwiriye kugira ngo bavuganire bagenzi babo bo muri Uvira. Uvira ni nyuma y'uko M23 yari yamaze gutangaza ko igiye kuva muri aka gace igasohokamo ikagaha ingabo za leta FARDC, bitewe n'uko bari bashyizweho igitutu n'amahanga bavuga ko bikwiye ko barekura Uvira kugira ngo bagire amahoro. Nyamara ibingibi bikagaragaza ko ahubwo atari bwo amahoro yaragiye kuboneka, ahubwo ari bwo intambara yari igiye gutangira, kubera ko abaturage bari bamaze kwiyakira ko bamaze kubona umutekano, amahoro, ndetse bumva ko n'iterambere riri hafi. Ariko bidateye kabiri kubw'inyungu za bamwe mu bihugu bigiye bikomakomeye babwira M23 ko ikwiye kuvamo, ndetse M23 ntiyatinze gutangaza ko igiye gusohoka muri aka gace ikareba ahandi iba yerekeje. Ibyo byose rero nibyo byatumye abaturage bo muri Goma no mu bindi bice bigiye bitandukanye bategura imyigaragambyo kugira ngo bamagane icyo gitekerezo n'icyo gikorwa cyo kuba M23 yasohoka muri Uvira ikavamo, maze ingabo za leta akaba arizo zijya gukontorora iyi Uvira, ndetse utaretse n'iriya mitwe y'iterabwoba yindi isanzwe hakorera. Si ibyo gusa, kubera ko uyu munsi hari amakuru nanone yiriwe acicikana avuga ku mpunzi ziba Gatumba, ni mu Burundi, impunzi zavuye muri Kongo zikerekeza mu Burundi zigiye guhungirayo. Twavuga ko leta y'u Burundi irimo igerageza gukoresha izi mpunzi kugira ngo barebe ko babonamo indonke, barebe ko babonamo amafaranga, bitewe n'uko iyo ufite impunzi amahanga ndetse n'indi miryango igiye itandukanye iza kugufasha kugira ngo ubashe kuba wabasha gutunga izo mpunzi. Ni muri urwo rwego izi mpunzi zigiye zitandukanye kugira ngo barebe ko bagira icyo bakuramo, ariko ibibi bikomeje kwiyongera kubera ko muri iyi nkambi biravuga ko mu gihe cyose umuturage ashatse gutaha gasubire mu gihugu cye bitemerwa, ndetse bamubuza biba icyaha akaba yanakubitwa ndetse agafungwa. Bertrand Bisimwa akaba yatangaje ko ibyo bintu atari byo ndetse bidakwiye, ari iyicarubozo ku baturage bahungiye muri kiriya gihugu, ndetse bakavuga ko bikwiye ko hari icyakorwa, maze nimba ari abifuza gutaha bakaba bataha, aho kugira ngo batangire gukoreshwa nk'iturufu yo kugira ngo bayinjirize igihugu runaka cyangwa se abarundi babe babungukiramo, kubera ko bashaka kubakuramo amafaranga binyuze mu mahanga. Ibyo byose rero ntago biri kuvugwaho rumwe, nyamara abarundi bo aya makuru bakagenda bahakana ko bafashwe nabi, izi mpunzi zaba zifashwe nabi, ahubwo ari uko ari uguca inyuma kwa M23 igenda ikaganiriza bamwe maze bikarangira ishatse gusebya iki gihugu cy'u Burundi. Ariko mu by'ukuri ibimenyetso biba bihari, kuko abaturage bamwe bagenda bagaragaza ko ari ibitagenda muri iyi nkambi ya Gatumba.
ndabashimiye cyane ko mukomeje kubana natwe muri aya makuru. Inkuru yose igenda isohoka buri kanya turajya tugenda tugerageza kugira ngo tuyibahe ndetse tuyibazanire ku gihe itarasaza, maze namwe mujyane n'amakuru agezweho. Kugira ngo ibi byose bigerweho ni ukukora subscribe, ugakora share na comment, tukajya tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ngaho gira ibihe byiza.